Medyo taas-taas ang atong mga pagbasa karon. Ang daghan sang ipasupot nga mga punto. Ang pinaka para nako importante kana bang saligan tas Ginoo. Importante kaayo ng saligan taniya kaysa iyatang silutan. Kamo diha, kasaligan mo o silutanan? Ilingi ay mong tupad ina, kasaligan ka? Tanawa dire. Kadtong kasaligan, iyang tagaag mas daghan. Pero kadtong di kasaligan, gikuhaan sa ila, gipamatay pag yun. Og mauna ang warning. Matod pa diri sa unang pagbasa, ang Ginoo gamhanan kaayo. Way binuhat nga dili mohapa sa iyang tiilan. Ingon ana siya kagamhanan. Way binuhat sa langit ug sa yuta nga dili mohapa ug mudaig sa iyang kahalangdon. Karon dinhi sa kalibutan wa pa lang na nato makita, pero gihulagway ba matod pa ni San Juan, gipakita kaniya unsay mahitabo didto sa sunod na kinabuhi. Kitang tanan muhapa gyud sa tiilan sa Ginoo. Ang yawa nga arogante kay tanan dili muhapa, dili musimba sa Ginoo didto sa langit, gipapahawa og nahimong satanas og hain man sa gibutang. Nana siya iyang kaugalingong gingharian ang impyerno. Nya dinhi sa kalibutan mao na ni ang battleground. Ang yawa karon siging pangimbitar og mga tawo nga mosunod niya kanang dili mosimba, dili motahod sa Ginoo aron daghan siya kauban didto sa impyerno. Sige, lingay mong tupad. Nakauban ka siyawa o kaubas Ginoo? Sige na. Ang di mo lingi kaubas siyawa, automatic. Mga masinupakon kay tastanan. Kana larong kuan, kining paradigm ba? Karong sa kalibutan karon kana gyung kwarta. Ang gisimba o gipaningkamutan sa mga tao kana gyung kwarta. Ug ang kalibutan naghimo gyud system aron ang kwarta dali ra. Ang dali ra bang kwarta? Sa una kami mangumama mis una, dugay oy. Magkuan ka sa una, magtanom, magkaingin pa. Kanang 7 ka buwan nimong kumbati, una pa ka makakaon, 7 ka buwan, una pa makakwarta. Pero karon, mag-TikTok lang ka, na, kwarta na. Basta na ay mo like, na ay mo view, kwarta na. Munang uban karon para daghang mo view, magbinuang na lang. Hapit na lang ang uban maghubo na gyud. Maghimo na lang bisag unsa kalaw ay. Mga babae in town mo iluoy kay tanan. Kay daghan man sang mo view, mo apil man gani usahay ning nagwali mo view san. Hala, hapit na lang na naghubo. Dili man gani ta maghubo dinhi nga jutay ra tabi kinsay mo hubo dire tubangan. Jutay ra man kitang nananaw ay lag videohe. Kita lang ba na nay moder? Wa no. Pero daghan kaing moder nga maghapit na maghubo, magpakita ng ilang mga private parts ug isangyaw sa tibuok kalibutan, i-upload sa social media nga ang tibuok kalibutan nya malipay pa kaayo nga naay minilyon nga ni view niya. Wa na oy. Nakuha na siyawa. Pa gani roy ubang mga batanon na bugal-bugalan na lang ang ilang lulo, ilang lula, ilang ginikanan. Ano bang prank nila ba? Ang sana frank or prank? Sa wa mo sabutan na. Kana bang maingon kining akong lula, drug addict nis una, manghapak intawong lula. Uy, pataka man ka diha tabi. Uy, wa man ko drug addict. Ay hilom lang ko dihala para magpaluoy-luoy tala. Aon sa may gusto nimo, dili ka drug addict, prostitute ning akong lula sa una. Astilan. Kining akong papa, ming intra sa ni siya, maunang porti na mong pobriha, pero karon nagbasol na ni siya. Niya ganin purol, nangatangtang ng garter. Ba niya? Suko sa daon ang papa.
Kakuha mo na. Ang sa may gikuan diha, giapas. Nga daghang malingaw, daghan sad ang kwarta, pero nawa ang sugo sa Ginoo nga naingon, honor your father and mother. Nawa na'y batasan para lang makakwarta. Di ba? Mo na bantay taan eh. Unsa may gustos Ginoo para ta makasod siyang gingharian, mo ginansya ang iyang gihatag. Gihisgutan diri bulawan ang iyang gihatag matag usa. Pero kining bulawan nga gihisgutan dinhi gitawag ni siya og grasya or mga gasa sa atong kinabuhi. Pananglitan, purity. Tanan nato gihatagan taggasa sa purity. Labi na gitang mga binunyagan, dili lang lawas, apil ng kalag. Kumusta man ang purity karon? Nakaginansya kas purity or impurity na roinaan nato? Kumusta ang purity nimo? Mind, heart, body, and soul. Are you still pure like Mama Mary, the purest virgin? Kumusta? Pure pa o di na? Nya unsa may imong gipaambit sa uban? Purity or impurity? Kung sa imong sinuloban, sa imong sinultihan, sa imong linihukan o sa imong binuhatan, nag-promote ba og purity or nag-destroy sa purity? Kana. O na atong hunahunaon. Nya kundi na ta kaginansya anang purity nga hinatag sa Ginoo nato nga kitang tanan naagitaan na iiksa na ta ngadtos gawas, kauban na ta siyawa, pero daghan ang nahimong pure, nahimong virgin tungod sa imong panigingnan sama sa gibuhat ni Mama Mary, sa gibuhat na atong mga santos nga gipromote gina nila. Perting nindutan, nakaginansya ka. Sige, lingay mong tupad na nakaginansya imong purity. Di ra ba manglingi? Sige, kanina lang sunod. Kay common man ni kay nato. Unsa may laing bulawan nga gihatag sa Ginoo? Gugma, love, love. Kumusta man ang imong gugma karon? Nakaginansya? O naa na kay mga hatred, anger, and arrogance? Sige. Nakaginansya imong gugma? Pulos man kita gihatagan aning gugma. We have the capacity to love. Karon ay na naggubat, nagsigig maritisay, nagsigig dinautay. Nawa ang gugma, ang nahalin hinoon, ang anger, ang hatred, ang chismis, ang jealousy. Mauna hinoy nahalin. Di porting lipaya siyawa. Daghan na kay siya og kauban karon. Sunod, tagaan na toglain pag yung emphasis kaning generosity, ang pagkamanggihatagon. Unsa man karon, siging panghatag o siging tigom? Unsa may naas imong hunahuna karon? Ug unsa mo sa imong gitudlo sa imong mga anak o sa imong mga younger generations? Ang pagtigom o ang pagpanghatag? Okay, lingay imong tupad. Na unsa imong gitudlo, tigom o hatag? Sus, gamay pang bata, sultihan na, pag-iskoy lagi mo tinarong, pag kinahanglan yung madato kita, kana yung pagpangural anang balay, kat tigumon ko gining ako, pay gimugso diri, private property di, beware of dogs yung mo diri, kay pabugno kita mo sa iro o mo ari mo diri. Ana, no? Tigom yun, ako ni, ako, hangtod maggubat na lang ta kay ako, gini di dyo kumuhatag ni mo. Siya, ang amo din sovereignty. Sovereignty nga under man kanako. Magpasubirin mi ako sa ni, sa gubat o sa ta. Kinsay mapildi mo ilhong kuan, hari. Mao ni rong gubot kay ta, kay di naman ta manggihatagon. Kumusta nang imong naong? Manghatag ka na, dili. Ang naong ni mo ba?
Ang sama na, kung mukusmod ka sa imong naong, nang hatag pa ka, o wa? Ay, na. Ay, tanawa imong tupad. Tanawa. Ay sultihi, tanawa lang ba? Ang sama niyang naong, manggihatagon o kusmoron. Kaya ang paghatag sa naong, aron mo tapot na nga tos pikas, di ginani mo ikusmod. Kaya imo na ikusmod, hindrance man na, nakaputol man na sa relasyon, pero imong ihatag mo smile gyud ka. Ang paghatag sa naong is smile. Bisag wa pa kay hilamos, wa kay ligo, bisag agas pa ng imong laway diri, smile ragon. Di ba nindot kaayo, pero nindot kay kag naong, binadlisan kay imong kilay, hala daghan kay kag make up diri, daghan kay kag arti-arti, pero gakusmod imong naong, daw kag naong. Daw ba imong naong? Ang gihatag sa Ginoo nato, smile. Ang gihatag sa yawa, kusmod. Be karon, musta man, hay may nakaginansya nimo ang smile o ang kusmod? Mutlan ninyo. Mala mo din. Na ako moingon jud ko kanunay nga kining namalit og slat nato, nakaginansya ni sa generosity, nakaginansya ni sa love, nakaginansya pa gyud ni sa smile. Kay kada nato kadawat og palit og oy sus mo smile ta kana lang na imo anhi dinhi padir pa picture ko smiling kay ignaong inig picture na padir asa man kumuhatag ani nako dito las opisina ang sekretary sang mudawat oy unsa man ni ma'am singan smiling kayo pulos gyud smile mo na kanang namalit ning slat awa na malangit na oh. Tagaan pa nagdaghang smile muna moingon ang uban ako pader sige na ko balik-balik og palit og slat kay sa sige na kong palit nag-anam gyud kadindot akong paminaw sa akong kinabuhi bisag wa pa ko'y kwarta malipayon sa una di gyud ko ingon ani kana gidugangan na kas Ginoo tan-awa na ang nakaginansyag napo rato ka kwarta ba gitagaag na po ka syudad perting daghana sus daghanang grasya na po ka syudad ang gihatag kadto sang nakaginansya og 5 gitagaan sa 5 ka syudad perting daghanang bahandi na noon makahatag bang Ginoo ana yes kita bitaw dinhi manggihatagon kaayo ta purya-buyag lang di man kita tantong daw ato manginang gipanghatag ngadto sa laing parokya ngadto sa mga kabus ngadto sa lain-laing mga panginahanglan sa atong archdiocese atong simbahan o sa mga katawhan kining tanan nga misulod nato mga 136 million na ning atong nakwenta ato ginang gipanghatag way nahibilin ana dinhis atong panudlanan wa tay gitigom wa tay huna-huna nga magtigom ayon sa may resulta daghan kay taog mga donors 22,000 ang nagsigig balik-balik og hatag may untag mapun-an paniglaing 22,000 no mga bag-o na sang donor nya kanisang tanang mga 22,000 nga nagsigig donate nato sige sa silag hatag og testimonya nga naa sila'y mga grasyang nadawat spiritual unya material graces naiuban gani nangasakit og cancer na stage 4 hangtod namatay gyud namatay nga malipayon wa nay kahadlok sa kamatayon dili ba usa na kadako kay grasya nga di na ka mahadlok mamatay kining ato mga tiwasonon dinhi pangutan hadlok pa ba na sila mamatay di na sige na nagpanabtan og mga nangamatay ngano man manggihatagon man sa ilang time sa ilang talent di na mahadlok kita so dayon simbako ana gina tanawa di ba kana sila mga matay ra na nga hilom kay istanan kay ngano man wa na daghang struggle grasya nas Ginoo mo na ingong Ginoo ang naay iya dugangan pa apan ang wa gyud iya katong wa gyud ka wa gyud ka ginansya ba bisan ang jutay nga iyang giisip nga iya kuhaon pa muna bantay ta ani panghatag gid mo kanunay so ang atong halin sa dopes as of yesterday
daghan namang tingaling ng hatag sad, niabot na og 10,798 slots. Ayun lang ni. Kada semana mo increase tag 1,000 ka slots. Hapit na ta mo abot og 11,000. Akong saad, abot lang tag mga 15,000 kasugod gitingali ta ning atong kuan, ning atong gidamgo nga kumbinto. Basin pa di ay. Sige, manindog na ta.